Gavana Wabairi wa kaunti ya Meru Kiraito Murungi na arĩrĩtie ũgambi bwecho bwa koti nene gũkonia gambara Kawira Mwangaza akiuga kinyawe na arigarirwe ni ũgambi bũrĩa bũmire koti-inĩ ũũ akĩaria Kiraito ugĩte kĩrĩa kĩrĩona ndĩ nĩ atũ bonthe gũchumiria na gũteithia Meru akiuga gĩakũthira akĩenja na ngerekano na kanisa ya Methodist ĩrĩa antũ baumĩire kona cionthe kĩenda kũmĩonokia na Kiraito no rĩte rwangirwa kũrũa na ungumania EACC kwĩja na gũchũnkũma mũgambithani ũrĩa ũrĩ na igamba rĩrĩ rĩa Gavana Kawira. Gagĩteno kau na arĩrĩtie wenjani boite mwanya mwanya ni Rais Ruto akiuga atĩ kũmenya gĩtũmi Meru gũtikie ikuona. Nandi nkwenda kwĩra ntũ wetu unte kande njanji na ntigita magamba kunti nĩmba kũbwa thigu nkwe tariki 18 ira no high court yumba kũbwa na kinya oni kanda ari na hope niwerigero dainabu oyora babu witha winabu ate manto yetu ya Meru yakabwa tariki 18 ira na kemako na kirigaro kira ntu wetu bagire na kyo ntuku kinya batu watu Nairobi tura Meru nto na kyo ni migambo ya ura wari gavana wa Meru Kiraito Murungi akiuga kinya tariki 18 no kama kireta Meru bangi ni ure gambara Kawira Mwangaza versus speaker wa bunge ya seneti rethire rigikwa na mbere akiromba na ndirwangirwa EACC kuthuja njanji mwamu ya kethra kari na ungumania ni untu igambare ariuga nirithirite na nguto nyingi ara na ndethirite akiathura CJ Martha Koome gambenere akiuga Koome ni njanji mwitikwa Martha Koome injanji mwitikwa ndegwe no muntu umwe wena rugutura kuwa njanji Koome njanji Martha Koome ni kiritwe mbesha ni muntu omba kithura kali na upstairs na ya ndiguru kwena bangi uwa rotten apples kwa tutte kwenda Martha Koome athukiruritwa ni antu baina pet mind wiro tukuria EACC on its own motion let them investigate the judge tumenye kethira mantu ya tukwirwa ni ya maka iyai kayorongo so that we can get justice in this case. Kingi Kiraito Murungi na ugite nyumba ya Meru no kekoya na kwa Meru ne babati gochumeria na ntaira chonde kenda bakoria mwankijo beretera ya ithira buru igitarire ne igita la gusegu Meru na nkwanto mono mfano ya Methodist Church of Kenya kinye Methodist Church no Meru baro yaku na balatia kanisa eu ne ante bomire ntorene barawi Mathew Professor Ndamburi banjike Ikenoti akorwange bantura tu weyire na batonyera mantu jau na de Methodist Church of Kenya nirawire kugagita kano ntwa nyumba yetu koya wakaro kiuga wo ndi murimi ndi mwarimu angandembi okairo nyombe riku eyi kinyero tisiasene we nyombe ukagitata okaya ko muntu no miona kira inakyo roina ruje roina muthetu roina ona muringeti eye torie mwankijura yukuye nyumba yetu ya Meru akiariria kuorotoka minister na ambassador Baberu barabara roterwegoro ni Rais William Ruto na tongeria bangi bakioroto narwa Kiraito Murungi ariuga wa Meru bainoro mono korone ciao kwana ngwira baritire thirikari unda guku nikenda yomba utonyonene ende barabathuri tanto nya baringire batari baunda nebo bara twaringagira Raila ndebe nabo bakinyanjui my friend Nderitu Murithi bakabogo batari antu bare antu bazimio yaoni na munyora twari bai bazimio kona de ni community ya Meru ekugo kitwaringire Raila bamwe na bangi twaringira Ruto ana atende tutino ambassador nya minister akiura na atenye gutino ambassador yino odhure tone group na ndina ugite siasa irigo chethwa ja Meru
ariuga nĩ mũchetho jwa mpaka Nakuru na atĩ mũchetho jwa mpaka na Mbea gĩtũmi Meru ĩthĩra ũtĩkia ũketha buruku makĩrĩ thirikari nene kure tũrũ mwenya neshima yekagererwa kindindi na ndi a Meru isiasa itu nacio bau mwitone kwete na matendero na mbura na mbi borage mbogo indi mbogo ekwa botwa bore akwi kabukengwa na tinandi kinyari jimu ire riku mbere no twa complainaga tukiwa maumoro ndi kuthithwa itara kinyako Meru nandi buri appointment kuthithwa itara kinyako Meru Kiraitu nongerete kuga Bonande buraereka rumenyeria aja Meru kwithira gikurukirwe gitare onthe ogenu buri kwaya ya kwina andu mbo ire itungi nai na ntu wangi and as leaders we feel your pain oshetho juju romonka tuyurungike no monka Meru yonekane ndene ya mapu ya Kenya no mwanka tutarwe bange bagitaro na muthiene iromba ria wekire Meru ni beke muthuro nthi baichokanĩire nyuma ya thigũnkũ ĩnji kenda bagachwa ntaira cha guchokia ruji rwa Meru mukaro to digest atugite analysis mandio yonthe ito yatare na tone genesis yayo na trajectory na yetite keripotrate tosha Weru Juma ria kwarietwa ni mutuge kare